Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Počela je velika panika u Kijevu. Prema izvorima iz Kijeva i raznih medija, izgleda da se evakuišu sva diplomatska predstavništva osim jermenskog. Mnogi IT kompanije počele su hitno da otpuštaju svoje zaposlene. Svi pričaju da je Kijev pod masovnim napadom. Uporedo sa ovom vesti stiže i vest da je Rusija prebacila avijacijsku grupu od 9000 ljudi u Belorusiju. Da li je za očekivati vazdušni udar na Kijev sa teritorije Belorusije? Pre nekoliko dana na teritoriji Belorusije uveden je režim neposredne terorističke opasnosti. Zemlje koje su nedavno zatvorile svoje ambasade i pozvale ljude da se evakuišu iz Ukrajine su sledeće: Kina, Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turmekistan, Srbija, Tadžikistan, Belorusija, svi saveznici Ruske federacije. Ukrajinski bloger Antolij Šarij dao je svoje viđene situacije na terenu. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova poziva svoje građane u Ukrajini da odmah napuste zemlju. Mnogo toga stoji iza ove suve fraze. Kolosalna pregrupisavanja i koncentracija novih snaga zajedno sa novim vojnim satelitom koje je lansirala Ruska federacija govore o jednoj stvari. U naredne 2 nedelje dogodit će se ono što će kasnije u istorijskim knjigama nazivati prekretnica u ratu 2022. godine.